Da smo ovo došli, malo ovdje neka tabla da piše nešto, brate, centar grada, levo, desno, Dorčol, nema, brate, nego samo vozi pa će stigneš, brate. Hospital Sagrad, neću u bolnicu, Estacio Sans, Playa Espanja ili Placa Espanja. Ne znam kad je PL Espanja ili da li je to plaža ili placa, brate, znaš šta misle. Koliko li treba semafor, da li će stići vremena, nemam. Pazi koliko su zanimljive zgrade, brate, arhitektura u Barceloni isto, prelep. Zgrada ovdje poput Beograđanke s prozorima s Novog Beograda, a tamo prava zgrada prelepa ovdje, ove ovdje u kružnom toku su isto fenomenalne. Vamos a la playa, na, 4.28, a dobro, realno do 5, u 8 je avion, mogu ja bre, lagano bre, stignem sve. Da li smo i dalje u dijagonali, ne znam, ali uletali smo negde ovamo ka gradu, to mi se sviđa. Orange, bate, orange, šta piše ovdje levo, ulica desno, ne, nemam pojma, Medije Market, evo ga Medije Market, tu sam trebao bio da nađem držači. Nebitno, idemo dole negde pravo, pa ćemo da stanemo da vidimo gde smo, brate, čisto malo gde smo stali, ali. Snića mi se, ne znam da li u Barceloni, brate, imaju pravila za visinu zgrada, možda imaju, možda nemaju, ali većina vidiš ovdje poređano, brate, iste visine, iste spratnosti, to mi je baš cool da kažem i zanimljivo.